Kusukumsile ey'nkundleni zokuxhumana ngesikhathi-ke uMax Makhanya ethi u-TK Zuma akaxolise esizweni ngenkulumo yakhe ukuze ibuyisele kubantu. Sawubona kuphi nakuphi la kufuneka khona lombukisa njengamanje okubingelelayo yena Martin Dwacos Ntombi Mqamu namhla abanye zibaqamela imali sports. Ngana wethu ungabe usuku lwakho lokuqala lancotho enzokulungela press i-subscribe button ushare wenze sure ukuthi uyalike bese uyalinda ividiyo ziphele bese uyakhomenta ngoba sinenkinga abantu abakhomenta bengayizwanga ividiyo bese wangazi ukuthi mhlambe baphenduleka kabi. Uthi uMax Makhanya uphawule ngodaba laka-TK Zuma lokho kulandela u-TK Zuma ividiyo yakhe ayikhipha uma ekhuluma ngesenzo sikabhaka esibhekene-ke nogwajo. uMax Makhanya ubesenxusa u-TK Zuma akaxolise esizweni ukuze azokwazi uyibuyisela ngoba i-content yakhe ibinhle kakhulu kanti kuba kuhle kwayo kuzomenzela isicwacwa indlela agcine ekhuluma ngayo nobhaka noma-ke indlela agcine ekhuluma ngayo kule nkulumo ebibhekiswe kubhaka. Kanti-ke enginothisile mandobe siqhubeke ukuthi u-TK Zuma uyidilithile ividiyo yakhe okungenzeka mhlawumbe kunabantu abagcina bemqwashisa ukuthi hey le nkulumo ayiqondile noma-ke emva kokubonakala kwezinto ezinye ugcine-ke eseyisusa inkulumo angisho lutho ngalokho. Angizoze uvu lakho uma ngabe uqeda ukuzwa ividiyo kaMax Makhanya nange uMax Makhanya eyikhulumela yena mathupha. Oho wena TK wena uyasangana ekhanda wena mfana. Wena TK Zuma yekela umsangano wena. Kumele wenze ividiyo eyiyo lomsangano weclass lamasimba lakho uxolise wena kuKing Bhaka wena. Uyabona? Kumele uxolise kuBhaka wena ngoba uyasangana TK. Into yokuqala nje kumele uxolise kubantu bonke abakulandelayo nabakuthandayo abathanda icontent yakho. Uphinde uxolise kuBhaka wena TK. Ukuze uzobuyela back einhlizweni zabantu kumele wenze ubunsizwa nokuhlakanipha kokuthi wenze enye ividiyo ezokuveza uxolisa kuthina njengabathandi becontent yakho. Uphinde uxolise kuBhaka wena TK Zuma. Ngiqonde wena ngqo wena TK Zuma. Kufike leli bhobhodlwana leli lomfana lo osamunca inestam ekuthiwa uGwajo la creator isketch leli bhobhodlwana elibhayizayo leli lifike la create isketch. Uyabona lithe mal create isketch lanifaka ngamakhanda nina ngoba niyabhayiza nale nkosi yakho lena lanifaka ngamakhanda ngoba nizibhayizane nina nale nkosi yakho ekuthiwa inkosi umnikati. Angisazi mina lesizwe esiholwa inkosi eyisithuphethu kanje. Uyabona wena mnikati ubhayize kakhulu wena kuyiposition yakho akufanele ngabe implemented entweni enjengale. Kuyiposition yakho akufanele ngabe uimplemented ehlazweni elinjengaleli lokuthi nikhanda iqeshi zokudukisa abantu bese niyabaqola. Nina lesiphuhlu senyanga lesi umsangano lo wenyanga ebizwa ngokuthi u2+2. Wena King akufanele ukuthi ngabe uimplemented kulamanyala wena. Ingakho umuntu oqala obekumele axolise esizweni osiphetheyo uphinde uxolise kubantu abakuhlonipha kuyilevel yobukhosi. Kumele uxolise wena nkosi yakwamnikati wena. Uyabona? Utshelwa yimina mfana ngikuncengi mina anginankosi mina anginanduna anginalutho utshelwa yimina ngithi wena nkosi yakwamnikati kumele uxolise esizweni osiphethe ngoba wenza amasimba waphoxa isihlalo hlezi kuso. Ya kusho mina. And then wena TK Zuma wena udoti lento yenzile ukuthi nawe udonsa inkosi ngekhala uyoyifaka lapha emasimbeni. Kumele uxolise kuleyo nkosi yakwamnikati uphinde uxolise kuyisizwe esilandela icontent yakho ku TikTok uphinde uxolise kuKing Bhaka wena TK Zuma ubunsizwa ke lonto ozobuyenza lapho. Uyabona into yokuqala uBhaka ushaye kwabola
ngale video yakhe enama VN ayidedelile. Unqobe yonke into yazi uKing Bhaka laphana ube isikhukhula ukhukhule yonke into ebisazothi yaqhamuka ithi yaphika lapha ushaye ikhanda laphihlika ngale video ayidedelile uKing Bhaka ehamba neVN kaGwajo. Nakhona uKing Bhaka ukuthi adedele leya VN ubengeke azayidedele ngiyamazi uhlakaniphe kabi uBhaka mina. Ubengeke uKing Bhaka adedele leya VN ukube uGwajo akazange amchallenge. Wamchallenge live uGwajo echallenge uKing Bhaka. Wamchallenge ku TikTok live wathi uma ngabunawo ama video nezithombe ngikwakho nginawe ngixoxa nawe wathi kuveze. uKing Bhaka wavele wahamba emazweni kaGwajo wakuveza uKing Bhaka washaya. Uyabona? Lesiphukuphuke soGwajo esikhundle sokube ngabe savele sayithulela. Sangayikhuluma lento ngoba uKing Bhaka ubeqondene nenyanga la. Uyabona? Ubeqondene nenyanga uKing Bhaka lana ebabala amagama abo kodwa engabashayi. Ebabala nje ukuthi ba involve kuphela. Eshaya inyanga. Sasuka isiphukuphuku leso soGwajo. Saphapha ungazi ukuthi besikuphi isidingo sokuthi uGwajo enze leya video ayenzile. Nawe ke TK Zuma besingeke isidingo sokuthi wenze lamasimba wale video yenzile uThuta lapha uKing Bhaka besingeke isidingo ngoba already uBhaka besenishayile esenqobile lapha. Uyabona? uBhaka ubesenishaya wanqoba wanihlanganisa nonke ngamakhanda wanifaka isibhaxo kahle wena TK Zuma udedela ivideo nje already usuleli phansi uphefumula ngenxeba. Ingakho mawubheka ama comment akho wonke ayakushaya. Ama comment akho wonke mawungabe wabhekile nje kule video leyo kade uthi ugudla kuye uBhaka akushayile wonke. Ngoba uyisithuphethu. Mawusushayekile zelaphe yeke ukugoloza inkani ngoba uzozufe. uBhaka lapha unishaye wanabisa nonke. Isiphuhlu senyanga liparallel le-2 2+2 lilele udula likhona linyakazi. Ushayile uBhaka lapha. Unishayile uBhaka nini. Uyabona? Udedela usuka sambe we evidence. Udedele inkosi yama evidence. Inkosi yama VN lapha uKing Bhaka. Uyabona leya VN ededele uKing Bhaka. Inkosi yama VN leya. Umfana uyikhulumela yena uzikhipha zonke kuleya VN. Uzikhipha zonke uGwajo kuleya VN. Uzikhulumela yena engakhonjwe ngaspam. Uthi uyena mastermind weyicash kusho uGwajo. Uthi nescash sikamabalwengwe sokuthi uye ejele uye enkantolo iscash lesani uthi uGwajo uyena waye umastermind waleso scash sikamabalengwe. Akakhonjwe ngaspam kuleya VN uyikhulumela yena over the phone. Thuma balengwe uyinqonqela ustinji lokhuze nje okhehlelezi kuthiwa sebashiwe ngisho abafazi balele phansi ngesisu kuthiwa kundlala ithi hebe yababa kuthiwa sebethuma ingane esitolo bafuna iliphu. Wena TK Zuma esikhundleni sokube engabe you just kept your silence. Wayithulela du. Uvele nje uzikhathulule. Wena uyaqhubeka ungena ngekhanda wenza ivideo la ku TikTok yamasimba nakhona. Uyabona? Ngiyakuchallenge ke TK Zuma ngithi ukuzulungise igama lakho abantu baphinde bakuncome bakuthande. Lalela ngiyakuyala. Yenza ivideo yesixoliso uphinde uziqhelelanise nesenzo senyanga ekuthi u2+2. Uziqhelelanise nje na necash.
Angithembeke ukuthi amadlebe akho noma egcwele igonogono kodwa uzwile kancane. Uyezwa TK Zuma? Kade sidakwa